Je li dozvoljeno da nosim umjesto nikaba masku za koronu? Jer nisam u mogućnosti da nosim nikab kada izađem izvan kući i onda da li je ispravno da se vidi obrve ako odlučiš da nosiš nikab koji pokriva i tako dalje. U svakom slučaju, pitanje nikaba je pitanje u pogledu kojeg islamski učenjaci imaju različite stavove, ali žena koja ne može nositi nikab, iz kojeg razloga ne znam, a ako stavi masku, sigurno će jedan velik dio svoga lica zaštititi od pogleda muškaraca, tako da ako ne može nositi nikab, u sadašnje vrijeme znači žene nose maske, sigurno je u jednu ruku postignut cilj. Žena kada stavi masku na lice, ne vidi se njeno lice, tako da inšala nema ništa smetnje u tome. Sada ovaj moment obrva, znači lice u islamu je ono što se pere kada abdestimo. Žena koja ne nosi nikab, znači ima pravo da otkrije obrve svakako, tako da u ovom slučaju ako žena bude nosila masku, znači čak i ako je podigne iznad nosa, ako se obrve vide, inšala bizna, u tome nema ništa sporno.